Halo perlak ngelawan bank session ke video jangka setting jangka FB mentangan batai pi setting jangka FB bab kum no pin buri isi ka akau lojong mo bakin lat bentuk gibreu na ben yok gibreu ban hak gibreu mah ta anya ka 3 dot pianyan 3 dot untuk 3 line pet nying kong kadan tu anya 3 dot untuk pi ina setting ai tu setting hapo mder tu setting privacy mder anya setting hapo to see more account ay kena personal at security ay katu tutorial kena saya anyan katu detok tenyan FB jeng V buri nagi hakar mah tapi ina text SMS message kepecetu te I next te hanakan pan mobile number jeng V sobadain lembar jeng V one way kod mobile jeng pi kembawan pi rapila man one kod kumna te copy no OTP kumtu te page na te pin I next tangkat tu kalau biang kakam jeng pi ban pli ka akau jeng pi kamut claim na fi claim ba ai hima pi ka akau kamut kim dan suraban la pili mah boleh subun tangan he pi batai tesa batai su hawe setting mah te claim na pi ka password kam ya cura akau kam la sura ban pli giwe lan na pi try mah tapi kuat ban tip lut ki setting ban recover na you na setting bar kau jang FB pila ban comment singa bat share lang video singa tangkata kau boleh subun official kau cinong page video singa saya dengan share lang video kau boleh subun